megalayapost.news. Tang hadin sisi bakari boy People Council kalapan pau ya kejeng persyak bujur ya kejeng pli ya kapain club kemudian Hafin Hotel Hajorban yang bagilat patai kubor badminta kesipat kani keseng ha kejeng lamu presiden usam la Jason Lennox norum kilale bani kendu yo deputy commissioner kari boy harangkat kejeng penhere ka siti ujur bandawat okit benia halor kejeng don kanai club bat ki kam khalai be ain bala penyaj ha Queen Hotel Jorban leng ba kapain club habakren sikilat patai kubor presiden ka RBPC usam la Jason Lennox norum ong bakaseng ka persyajur ya kejeng pli ya ka pain club ka badon Queen Hotel Hajorban mahap hau put usam ka senong maus mai batkum keseng kelami ban persya jur kadeh halor kanong rim bagi don ki kam khalai be ain bat ka night club bakum keseng kamlap ban pedang bandon kita ki kam be ain ulong ru bakaseng kala dawan di deputy commissioner baun pelong ya kejeng tukit ka babnya leng ba ka border stick bat kejeng tukit ru kadeh menlong ka bakhoj ka basubah Sakisian kumba nakaliang juga Riboy People's Council meninhatin ketika press statement kebanyakan ai nyala batai ya ki pai bang shishnong yung kadong bagat han Riboy kalor ka ai kebangi kumaseng i lap akini ki singi ki baladam ya ka ai kebangi keren menen kumsi benta ban budin ya ketua kam matagasni nyalayo ban wani kendu ya deputy commissioner sa Abiraj Baranwang ban IT yai daga dorkas ban yathu yai ya kai ga bakum gaseng dan ban snow menen la shisha nyala keren Henry kali lumaki klub thai kubur kam shimladon ka formal get ka jinge kendu ka ba mat tadi Henry matagasni nyalayo naru menen shisha layo ban keren Henry matagasni agak cimpun kam misungu ya iso bagi lah ini ketika space ban snap ban shot score ke iga bakum gaseng dengan pau te nakalian juga seng ni lah IT im takasi daka jingtho competition hakaba ni lah kedau hang tu ya ke iga bakum gaseng ni snow ya ke iga bangi nyelap ni syam ya ke iga ba ka dong bat thai mentah ka perkhat ki pai ba mentah kum ki perkhat ni lah pen snow ya iso snow tenat banong ba i sar di sini i long patience ba i la ngap i buka sing kapan pau but habidi bukan ka kam i la yathu ba kajing tokit kala nang ya ka investigation mentah ka inquiry ka ba i so yathu mata dan ki magistrate ki ba ila bu na office ban tokit ka kam ti la yathu yang i ba kajing tokit ka nang ya syahman ha ka bakum ka ni kapor ya ka i ka ba ka seng nyela ban pau ka long tang ka jinget ya ka agency bahkan tokit dah kajing kuit jing subah bahkan keren ya kajing shisha ba dia ka hok ya ka ika baki kilap kin pengi ya kata ko mga ong ayepi namar ba ibun kam shumla yo nyim shumla yo kata ka por ka ban yathir sani ba andre nyela yo pat ban bu ika jing keli hakini ki lihat singi ki bal adab nadu bakimi ki kubor ka ika ba ka office kalap te ka ika bangi keli ya i so long ba hako kata kajing ya shat meet ka don em kata di ke bam ke don em kata kajing khalai ke don em bat nak liang jong EDC le se hadu menta kumba iong ba kajing tokit kampat kod Henry ka finding ka jong i kalong ba lap ba kadon kata kajing kai poker lap kata kajing kai romi ka ba clearly ka kami khalai bar ku mga ong ayapi ki kami khalai hang tei pat authorize da kanu ka department newat naki dorbar shinong ku mga kudo menen baka dorbar shinong kum shumla mention hai ruem ba ya ke NOC la wanra lang ya itu i provision ban ailat iki ban ya khalai te kani clearly mentak singi confirm ni fitna na IDC ba kadon kata ka jingil kai romi kadon ka jingil kai poko te ngila shukuntu ya iso ba kani ka jing tokit mentah kadi ban long hakadur ka balong transparent ka bakhuit ka basubah bat ya kai ka baki kilap na kalian jing office kin sungba ban wanra ya kata ka clear picture akhbat jung pai ba kanang ba kata ka jing shania ya ka office kum ki wat mangi ki bayad kit ikni kam pai ba wat ki pai ba juga dong ba tan kin sumuhun ya ka ba ka office kalap tepat kendiat hang ne syukwa teman pen mau ba katuka ka snem ka bal adab mo ngatarai arjar kuwe katuka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 la repeal ya katu nalu arjar kuwe kadau pa repeal ya katu kalong ba kadon ka jingki phalo nakaliang sugi pai ba kimi ki jing pasha nadu kinong yelam niam nadu kino ilam shnong nadu ki samla nadu ki social civil society organization but
barok ki pat no shnong hak tu ki por ki persya bat halor ka jing persya jing pe ba la repeal ka tu ka act ti ka i ka jing kentu jing na kaliang keseng ya ka sorkar ni wat ya ka bor peni district kalong ba WhatsApp hadu ba barok kiniawan ban persya haga office rekam jong deputy commissioner kane kala di lupa ka kam ka bala don ni ka history Mansyaallah ada persyak lupa ya kini kami khalai kami kami kabalong bean. Dengan try kini kami disu kabalong temai. Jadi nak kata tahu ngisuan tang pen mau ba kalau ada donteng ke history but nginum disu ban repeat ya ka. Jadi nak kata tahu mentagasni tang ban syu sungutu ya ka main jongka district administration lang ba IDC badi krido juga district ngisuan ban bu ya kena gajing tho ban snap ya ka view ka jong ipit kumno ya kena ka kam kumu uhero juga di singa try ka don ni ka pressure ya iro. Ti kumba iong mai it's too early ban wan ka conclusion kumaka investigation kadang ya tingin up hadu jong ni utayo mai yong ba ni tayo mentala yo ben submit ya ka report si government tingi ni issue don ni kata ka jingkemen ba kata ka course of action ka bakini sim nane syahmat kan long ka kum ka an kan long ka kum ka kendon ka ba yadai dur ba ka ka bakile antai te kata ka di jing kentu nak lingat ni ka seng ya ka sorkar ba WhatsApp hadu bo ba baro unias no tilang ban kentho ka sorkar ban kentho ka ba peni district te bat kawi ka ba kongsan kalong bangako ban apil hagan ka por kalong ni ka dorbashnong mongsmai dak mesim juga jing surit ni ko ban apil pi namar ba kane ka hapa po ka jurisdiction juga shnong te ni shkwa ya ka dorbashnong tang ban shu kentu ban request long ba ki kin ay ya ka statement na kaliang jungki kum ka shnong bakin one ban prisha yo pa ba laki don ni kata ka jing tip namar ba manga mapi ngila ban suba mangama pi ngila ban sutarai hande ka bakongsan kalong ba ye kitu kinong ilam shnong kitu nang te ki bolong try ka de jaka hang te bikin ay ka jing prisya ya ka statement show pa ba jong gadong ba kasani ruboy ga jongi bakin pentip ba lada kadon kano ba kasnong kadon ya kata ka jing tip kan sobha ban yetu bat lada don ki kam ki ba kasnong kam tip ba ya ka bakile prisya nakaliang jong kasnong ki de benle ka badon kam kata kadiga jikarpat ka bangi ko bu nakaliang sa Meghalaya Post.news